Dia kamu tu faleo hau vera iha tutorial idane hau se share kona va o insai tabele halo indisi konteúdo ou bahasa Indonesia karik dengan daftar isi. Dalam rumah kolega para preocupa tebes pensa atau halo daftar isi automatik. Ia estudante para kasolo problema nesane mengira to halo skripsi o halo pesquisa rumah e ya conteúdo atau halo daftar isi senti hanesan ne desafios. Oke, então ihne ne belum harus se introduz tutorial ida kona ba o insai tabele halo o itabele pratica halo daftar isi ya Microsoft Office Word. Dia kiane exemplo hane sang hawa tudu helane kolega sira bele hare persida te sebaya pratica. Jane memavulu daftar isi o conteúdo índice automatic. Ini exemplo ita halona. O insatu ita bele halo rasi iha new Microsoft Office ita halo phone. Ita tem que setting iha ninia paragraf. Ita karak ni automatic ita tem que setting ulu ninia paragraf ita frame bele halo ninia daftar isi dalam rumah kolega balu halo manual kira titik ni exemplo ketik bade idane ladung oksidan ninia format ne setumai se halai hanesa. Oke, dia kita ke kuliah para kona ita hakat baya pratica. Exemplo ini conteúdo índice phone ita tu halo ita primeiro hakere kulu título ba daftar isi. Exemplo hakere kene how gosta o insai tu halo nya titik o garis. Nah ita primeiro ita tem que baiha paragraf. Kolega sira bele hari ita ulang kali ia Microsoft Word pahia home depois maiha paragraf klik iha menu item hau tudo vane e depois maiha tabs ina baita bele neninia ita tu fo berapa ita tu fo ninia ukurannya kira. Exemplo ini ana ita tahu 7 cm. Ita inhira tahu 7 ya okosne ita bele clear tia. Ini ita tahu 7 fali. Ita hilis tahu 7 antes tahu 7 ita mai hili número 2 titik. Ia leteng ne elegmen ne ita bele hilinya karak maya center ga maya los ga ita maya karo ga ene ita hili karo left menghiri ita hili los ne ketare leteng ne nia size ita for 0,5 ene ita hili 7 depois ita klik ya set menghiri ita klik ya set los ona kita halua klik nomor 2 última set depois kita klik OK depois vai iha keyboard klik iha menu botão tab kolega servelare nyomosu por exemplo ita tahu 1 mais 2 ita tahu 9 exemplo título ba itania conteúdo ou índice dopen. Na fatning continua tab. Ini automático. Mai fali. Dia kalai. Exemplo. Danema ita bolu diang kata ita setting automatic. Ne kolega sira bele pratica himine computador ou laptop fácil no lalais los kalai.
Nebe kita halua subscribe no share tutorial nebe makoin kita perhatikan makan edit. Obrigado.